ne dajte da vam prodaju M za bubrege. Opuštena bleja. Ćao, ovde opet opuštena bleja i danas ćemo da popričamo o nečemu što ja zovem marketinški trik neke donjeg nivoa. Radi se o sledećem. Ovo piše Lionska kobasica iz Lidla, 250 grama, 200 dinara. Kupim ja tu Lionsku kobasicu u Lidlu, dođem kući, otvorim, probam i kažem, wow, Lidl, svaka čast. Ono što oni zovu Lionska kobasica zvuči nekako wow, nekako egzotično. Lion, grad u Francuskoj. Ono što oni zovu Lionska kobasica mi zovemo parizer. Znači, najobičniji parizer se krije iza ovoga naziva Lionska kobasica. Sve to ne bi bilo tako strašno kada bi jednostavno napisali parizer, jer kao što se da videti, ovo je nalepnica, ovo se sve pakuje u istoj fabrici i onda po državi gde ide stavi se ova poluprozirna nalepnica gde piše na jeziku države gde ide kako se zove na toj državi, kako se zove u toj državi. A da je ovo se pravi sve u jednoj te istoj fabrici, vidi se na ovome gde piše serving suggestion, znači to se radi u jednoj fabrici za čitavo tržište Evrope, a možda i šire, ne znam. U svakom slučaju, ono što mi zovemo parizer ne može da se zove u Nemačkoj ili u Evropskoj uniji parizer. Zašto? Zato što je parizer, ili primjer radi kako ga Nemci kažu pariza, slang reč u dnevnom govoru za kondom, kurton, kako god hoćete. Znači, kada bi se ovo nazvalo parizer u Nemačkoj, to bi bila kobasica od kordona, što negde po kvalitetu jeste. Onda su oni to nazvali Lionska kobasica, pošto je i Lyon grad u Francuskoj, kao što je Paris grad u Francuskoj. Očigledno su Francuzi napravili prvi parizer, ali to za mene je jednostavno neki marketinški trik, jer svako ko kaže ja jedem Lionsku kobasicu, u stvari jede parizer, ali šta je poenta priče? Poenta priče je šta košta gudi ili kako li se već zovu parizeri koji imate da kupite u svim ostalim maloprodajnim lancima. Šta košta? To košta otprilike 300 dinara kilogram, neki je 400 dinara kilogram parizera, onog običnog, kao što je i ovaj, ništa specijalno. Znači 250 grama, ako recimo je 400 dinara kilo, bi me koštalo 120 dinara. A Lionska kobasica košta 200 dinara. U Lidl, koji se inače vodi kao market sa povoljnijim cenama nego što su to maloprodajni lanci drugi koji ovde posluju. Što znači, Lionska kobasica, gde god da je pravljena, kako god da je pravljena, ovde u Srbiji se zove parizer i treba da košta 400 dinara kilo, ili koliko god je. U svakom slučaju ne košta 250 grama 200 dinara, kad je na akciji, inače mislim malo skuplji. Tako da, ljudi, pamet u glavu, marketinški trikovi omogućuju maloprodajnim lancima da vam uzimaju pare iz džepa samo zato što su nešto što se zove parizer nazvali Lionska kobasica. Dok vi to ne otvorite i dok ne probate, vi ne znate da je u stvari to parizer, ali tad je već kasno, pare su vam uzete i platili ste otprilike 200 dinara, nešto što biste inače u drugoj ranji platili 120 dinara. Otvorite oči, našiljite uši, obratite pažnju, vaš novac je u pitanju, ne dajte da vam prodaju M
za bubrege. Ćao, čao, vidimo se.